ko twavuze ko turi hano no ruri. Oh my god. Ibintu bitagira gahunda gusa. Magara mbanginde bazi neza aho ruri. Ngo sha ugeze he? Hawo nahageze. Ejya nkazi tugakora ryari. Ako kuki uca gahunda. Abura ko uca kandi no marwanire mushushu n'abana batanditse n'umugore. Akazushaka iby'umugoroba urimo uragira gutyo ugashaka kugira ngo usugumeze ugi imishushu waye tukakora akazi. Things say they wise. Bonyo kikurangiye n'inengushye. Aho ruzabunya kayicupa nayo nzago. Muri Kongo yo kurwanya Rwanda ugasanga Rwanda ruteguye kubashaka umusubizo n'inkoni nyinshi kandi ntebe n'ihene yaramburuye. Umva se tunego Jesus. Ubwo kunkoraho mbaza iki? Jesus. Ubwo uziko ari njye woroshye rero. Sambane y'imitwe y'intoki zawe. Hey, Jesus Christ of Nazareth. It was at this moment. Ubusa nkayo wajyagayo musore. Uziko rero ngiye untwaye. Aha turashize none. Urabona iki wasohokanye kigifite? Jesus Lord. Turashize none. Basi ubwo kwiyabyanze mfashe umunywere subscribe.